Kiturmi awe atumapan ke patho hiranat aning ke parung ponpen ke bangji langarni Karbi Anglong aphan nongme ke ban pithekji aphan pu akemang pen Howraghat Sports Association lapen RH Foundation atum pater piponsi klimsumar arta ningkan kepen krihini arta atumaphan panongsi Howraghat Mini Stadium along Golden Baby League surihini rankoi ragathom pangcheng ponbomlo All India Football Federation Infrastructure Development Committee along Klembangphu Hiren Gogoi, Director HR Foundation Priya Darshika Hendik, Coordinator HR Foundation Golden Baby League Sarlongki Teron, Kongchunbang Howraghat Sports Association Brojenti Mungatum Pendanglok, Penanganabang Photum, Chirap Chitto Dunsi, Golden Baby League, Surihini Rankoi Ragatom Kepathu Pangcheng Ponbomlo. Alang litum ke than pon lake bangso Golden Baby League ke damtang therepo ni phai phor ni pensi men ka chitha pangcheng si ke pathu pangcheng ponlo lasikar bianglong along ke doan football club academy association along ke doan ke pathu dunji aning ke hangatum anta non ke bangji therepo ni phai crazer ke barni anke men ka chitha dun pen ke pathu dunji phan pachini pen chopha ponlo dak Howraghat Sports Association hamen ka chirap duno asin ini tum ke bor ibing lalai desen dak ilitum Karbi Anglong long sedem rak Howraghat angkang ba Karbi Anglong angkang long sedem bihek osomar kibi giti alusu puno tinjor somar tumona isi football ke pathu pachihung dapen latumhan e oke plan kadobe lapen hai kadobe isi knowledge lahai pansen ilitum ke bor ipon আমি আশা কৰিছো তৃতীয় সপ্তাহত যদি একো অসুবিধা নহয় তেনেহলে আমি আমাৰ খেলখন সামৰণি অনুষ্ঠান আমি এপ্ৰিল মাহৰ লাষ্ট 3rd উইকত আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আৰু আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন বৰ্তমান মুকলি কৰি ৰাখিছো আমি অহা সপ্তাহলৈকে গতিকে সকলো অভিভাৱক ক্ৰীড়া সংগঠকসকলক আমি অনুৰোধ জনাইছো সমূহ ক্ৰীড়া সংস্থাসমূহক আমি অনুৰোধ জনাইছো যে আপোনালোকে ওলাই আহক আমাক আপোনালোকে সহযোগ কৰক Dokmuka pen sem singing tilapen hawar ke hatpen harsing rongpi Karbi Anglong live